Impact News ki Manipuris abroad Diaspora speak hariba program asida Joyshree Usham na ahanmamaktada taram nokchari. Impact News ki masi special program ni masi program asida akoina Irengbam dagi mapalamda chatuna lekhraba amasung thabak organization kaya da professionals oina thabak tawiriba miyoi singa wari sanaduna kano inspiration phangnabagi hotnaba adukumba program ni nasigi program asida akoina unazagadawriba mishak asi Kuwait chahi nipan rom leiraglaba Kuwait ki Mailem group of companies ta branch manager oina thabak tawiriba khumidok mayai lekai dagi lekhidraba MD Rahman ge machanupa MD Umar Khan gani Umar Khan ahanmamakta taram nokchari ahanmamakta Impact TV bu aina thagatpa phungdokchari sumba opportunity ama pibibagidamata aduga Impact TV bu yingbirba program asibu yingbirba viewers singbusu ikai khumnabu utchari nuaijare ahanmamakta Umar Khan dagi akoina khangjaning basi Umar Khan gi family background imung manung dagi angang waringe da kalai da school tamakpa college tamakpa sina chingbasi khara miyamna khara khangansi hoi hoi ayakse akhoi ki ichine nau nupa mari nupi ahum haitare ithakta ichi ani yamba ni aduga yamba ahan sina refractionist ni agi itai ma haitare ahan sisu refractionist ni aduga yamba si handak Manipur gi just manga khalakhiba bodybuilding gi aduda akhoi yamba ni Mujibur Rahman haibada yamba hani pokminaba hek pokminaba gi dara hani aduga dada yai masina akhoi gi family business haitare akhoi optical business toba adu akhoi dada yai masina oina run tawraga leije aduga akhoi chi ani mana yum panjagre house wife oina leijari aduga ai isa mak leijare aduga aigi inau nupa na hujik Chittagong da MBBS final year da tamjari aduga ichan nupi aigi atombi sina last year ki 2017 da LLB Manipur University na loba law LLB keno da exam da 6th position low kiber Sharmila haiba aduga aigi ichan nupi ne hujik na LLM tawjari marks aduga isi schooling haitare schooling class 8 for 100 flower school pangai road ta leiba aduda schooling tawjarki aduga 8 9 10 sina northeastern aduda tamjari adu makhatang nai graduation Biramangol college BSc tamjari adu adui matungda ina Hindustan Institute of Technology Greater Noida hujikna Sarda University haina convert tawgraba hana university on mamangda adudagi ai MBA tawjari Umar Khan ki family se yamna competitive oiba yamna develop mangjo kama haidona yamna fast paced family ne haibatare imung manung je loin mag masa masa gi designation career loin mag open tor leiba aduguma family ni adu mathang da Umar Khan dagi khangjaning basi Umar Khan ji qualification di MBA ne adagi MBA oiraba matung da akoina Khangzabada Umar Khan si JK Tire and Industries Private Limited New Delhi da Assistant Area Manager oina su from Pubirami ade madudagi from du thadoktuna Kuwait branch manager oina hojik Mailem group of companies ta thabak tawri base asigi journey ze khara miyam da thamisi hoi aise ahamba career starting hai tare ko aine MBA tawrapa matam dai summer internship ai PepsiCo da tawjari Noida da 2 months ki adulor matung dai se ahamba opportunity JK Tire da ina all India gi oina koi mi 17 selection toba haitare off campus to oina toba for place of India gi Delhi Mumbai Kolkata Bangalore gi toba aduda I yauje isama aduda akoi mi ani khanjabane Delhi dagi adui matung da ise out of 17 people in a best trainee award haitare kon JK Tire all over India gi oina receive tawjarami adui matung da ise Delhi da assistant area manager oina tawraga around 3 years kumbai JK Tire da thabak tawjarami adui matung da ina Kuwait ki se aina job portal dagi aina upload tawraga thamjaba haitare ina keno si chachaning ba haitare outside ta chalaga gi knowledge khara earn tawning ba haitare adugi mat da hek aina pamjabaga mat chana ba haitare ko
ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯜ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯔꯤꯖꯨꯝꯁꯦ ꯁꯣꯔꯠ ꯂꯤꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯇꯦꯟ ꯇꯧꯖꯔꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯒ ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯒ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯀꯟꯗꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ 3 ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯨꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔ ꯃꯣꯁ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯆꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯖꯔꯅꯤꯁꯦ ꯍꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯎꯃꯔ ꯈꯥꯟꯅ ꯀꯨꯋꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯨꯁ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯗꯦꯁꯇꯤꯅꯦꯁꯟ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯕ꯭ꯔꯣꯗ ꯁꯣ ꯃꯦꯅꯤ ꯑꯗꯔ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯕꯠ ꯀꯨꯋꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯨꯁ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯤ ꯑꯩ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯖꯔꯝꯗꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯦꯛ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯗ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯁꯤꯡꯒꯥꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯔꯥ ꯏꯟꯐꯣꯇꯦꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯗ ꯁꯣꯐꯋꯦꯌꯔ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯐꯪꯉꯝꯃꯤ ꯑꯩ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯖꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯠꯅꯕꯒꯤꯗ ꯚꯤꯖꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯨꯋꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯦ ꯐꯪꯉꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯐꯋꯦꯌꯔꯁꯦ ꯑꯩꯅ BSc ꯇꯝꯃꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯔꯁ ꯈꯔ ꯇꯝꯖꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ DCAꯒꯨꯝꯕ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯃꯥ ꯁꯣꯐꯋꯦꯌꯔ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯤꯡꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗꯒꯤ ꯆꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯝꯕ ꯑꯗ ꯑꯩꯅ ꯀꯝꯄꯅꯤꯗꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯠꯀꯗꯧꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯨꯋꯦꯠꯀꯤꯁꯤꯅ one of the oldest company, one of the famous company in Kuwait ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ this is almost 60 years old company ꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯨꯋꯦꯠꯇ ꯌꯥꯝ ꯐꯦꯃꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯣ ꯀꯨꯋꯦꯠꯁꯤ of course this is one of the highest currency in the world aduga yamna lapasu oidaba yumdagi haidi only 4 hours katang Delhi to Kuwait chi oiba aduna aina si choose tawjakibni option ji hoi haidi family ga isi khara toina chatpa yaba haiba tare ba yumga thapna basi ai adum hojik so leise minimum 2 times adum laksai ko yumda chahi amada haidi akhoi chinnaw singje khara lapna bada kitang keno tobo oiba bonding ama oiba haitare ko lapna leiraga so hoi aduna haidi nungti ge phone da anirak 2 to 3 times wari adum sanajai ko soidana tatana family siga du tawraga haidi lakpai matam ai lakni haidi inaw pa su lak pagi keno ma program ama sillaga akhoi punna together get together gi type tum pullaga keno to minna bo oiba ba adigi opportunity phangmani na haidi lapada oibada ni haidi aina mi imana ba singem opportunity phangni ko Canada gumba US ta chatkiba khoi Kuwait gi sadum yauje ado aina sigi keno se ke hatare yam keno oijada greedy oida ba hatare ko haidi aina lum di lapthok khra gi kitang chatpa khotpa da keno oibado adugi aina si knowledge so yam keno oiba phangi haidi risk and training aduna all over haidi world gi mafam gudi makti gi lona le around 70% de expat haitare ko khoi foreigners ngata leraga 30% amai masagi population oijabani ba aduna mayam sidege khoi gi brain drain haitare khoina learn to bai mayam opportunity se phangba aduna sida dum aina leijage haidi peaceful khara oibani na dum leigena choose tawjam mixed culture hoy tamhong lamai opportunity myam leiba dagi yumda chathok chasing convenient yam oirakpa adugi mayam sinje aduna choose tawraga ina sidana phare yana leijam ado Umar Khan dai khangjaning basi Manipur thadoglaga Delhi da ahanba leiba matam da su khudong chadaba mayam thengnaram yai adubu leibak thadogtuna atopa country amada Kuwait ta chatuna leiba matam da ahanba chatpa matam da kari khudong chadaba mayam thengnakhibage habadu su khara thambi hoi khudong chadaba se aise khoigi muslim singe fasting man haita Ramadan da aise chatpagi matam oirakhiba okay aduga matam du do oibani na ina chatpa matam si yamna saba matam oiba weather 50 degree muka yawe day time je adugi matam ji da ina hek chatlaga fasting ga tawraga chatpa oibadu da da yam wa ki ba haitare ko haidi environment do adjust to na ngai khangna ba su leitaba ahamba chatpa matam da ai adum blind da haidi ai isai tong khata moi company arrange to biraga dum chatpa oiba ko adu da haidi kitang food sai tare food sta digi weather duna ayamba oire sabaga duga fasting tawba oibaga adugi matamda kitang wagi ko adu matamda gidum tapna akhoi leiminariba akhoi thabak tawminariba mayam singhiga dum friendship oraga adudagi dum normalize dum oire adu Kuwait akhoi na tajabada kano sandy storm gumba je lengmoi gumba yam sitpa khotpa saba si weather gi khudong chadaba mayam lei hai adegi transportation gumba chatpa khotpa da su public transportation gumba dum sinabra adegi taxi gumba dana yamna expensive oi haina su tajai adu mai currency je India da on thodi paisa yam wang tar ga su mai lifestyle je kyamu expensive oi bagi adum honabangam bara natraga
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯃꯁꯤ affordable ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ in terms of ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯦꯟꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯈꯔ ꯇꯥꯡꯉꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠꯇꯤ ꯇꯥꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯇꯦꯛꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯡꯗꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯤꯅ ꯑꯦꯐꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯇꯣ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯀꯨꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯛꯄꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ 1 Kuwaiti dinar ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯋꯦ ꯑꯗꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯥꯞꯄꯔꯅ 2 KD ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯒ ꯂꯧꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯤꯅ ꯑꯦꯐꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯦꯛꯁꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯡꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯇꯦꯁꯟꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯦꯟꯁꯇꯣꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯣꯏ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯁꯦꯟꯁꯇꯣꯝꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯃꯣꯁꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯦꯗꯔ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯝꯗꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯪꯊꯝꯊꯥꯗꯒꯤ ꯀꯥꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯕꯒꯨꯝꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯑꯗꯨꯝꯕꯒꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯦꯟꯁꯇꯣꯝ ꯄꯨꯔꯥ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯎꯗꯤ ꯋꯦꯗꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯆꯤꯟ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇꯒ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯎꯔꯛꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯋꯦꯗꯔꯒꯁꯦ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯦꯗꯔꯁꯤ ꯍꯣꯏ ꯗꯦ ꯇꯥꯏꯝꯗꯕꯨꯗꯤ ꯁꯥꯕꯨꯗꯤ ꯁꯥꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯃꯤꯅꯗꯤ ꯔꯤꯂꯥꯏꯁꯇꯤ ꯇꯧꯅꯗꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ AC ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯅꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠꯇ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤꯋꯦꯌꯔꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯤꯀꯟ ꯌꯣꯟꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯐꯥꯎꯕ AC ꯑꯣꯏꯕꯀꯣ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯚꯤꯅꯤꯡ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯌꯥꯆꯪꯕ ꯃꯇꯨꯡꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤ ꯁꯥꯏꯠ ꯉꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯑꯏꯪꯕ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯋꯦꯗꯔꯁꯤ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯏꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯗꯤ ꯐꯥꯎꯋꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯚꯤꯅꯤꯡꯒꯤ ꯇꯥꯏꯝꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯦ ꯇꯥꯏꯝꯗ ꯐꯅ ꯆꯥꯔꯒꯁꯨ ꯏꯚꯤꯅꯤꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯅ ꯀꯨꯋꯦꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯄꯜ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗꯂꯤ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗꯂꯤ ꯑꯣꯏꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯄꯤꯄꯜ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗꯂꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯆꯥ ꯈꯥꯏꯗꯦꯀꯣ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯝꯁꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯝꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯃꯤ ꯑꯃꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯅꯕ ꯌꯥꯕꯀꯣ ꯃꯤ ꯑꯃꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯁꯤ ꯃꯤꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯂꯛꯖꯔꯤꯌꯁ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯅꯤꯀꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ because of course they are the one of the richest company richest people in the world adu taagasu moise friendly oibadi oi haidi moise yam kai haitare mingonda achau ba macha khaide adugidi discrimination sidi leite adugidi hoi afaba phattaba haibadidi everywhere in the world adudi dum lei ko afaba mi ama ani yawdubudi adu yawi ko ada ayambana maximum haitare ko adugudi moide dum afaba mi na de ayamba oi ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯨꯋꯦꯠꯇ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯔ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯏꯟ ꯑꯣꯔ ꯍꯦꯄꯅꯤꯡꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯀꯨꯋꯦꯠꯀꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯗꯦꯒ ꯂꯤꯕꯔꯦꯁꯟ ꯗꯦꯒ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 25 and 26 ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯗꯦꯁꯤꯁꯨ ꯁꯥꯃꯟꯗꯅ ꯏꯪꯊꯝꯊꯥꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯈꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯃꯛꯇꯤ ꯈꯪꯖꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯦꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕꯒꯦ ꯐ꯭रीडम ꯐꯪꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ 1 monthsꯀꯨꯝꯕ ꯋꯥꯠꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯥꯏꯠ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯤꯀꯣ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯐ꯭ꯂꯦꯛ ꯍꯣꯁꯇꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯗꯦꯀꯣꯔ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯋꯤꯀꯣ ꯄꯔꯦꯠꯀꯨꯝꯕ ꯆꯠꯄ ꯄꯦꯔꯦꯠꯀꯨꯝꯕꯗꯤ ꯆꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯚꯤꯀꯜ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯡꯗ ꯗꯦꯀꯣꯔ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯦꯛ की डिजाइन तौरगा नप्पा केनो तब याम एक्सपेंडिचर दुदा तौजे इसाई ओइबा होय इसाई ओइबा केनो सि पब्लिक सिंग जी को अदु तौजबा अदुगा अंगांग सिंग chen dress का मोइगे कुवेत की नेशनल फ्लैग हाय तारे को अदुगी ड्रेस केनो तौबा अगे अखोइ सिदा यौसंग दा अखोइ पिस्कारी तौबी टाइप ता अंगांग सिंग पिस्कारी का पारगा क्लब की फ्री टी-शर्ट म्याम लिपा दुमाइ होय अदुमाइना तौरगा हाइदि याम हराउबगी टाइप ता अखोइगे mayam jing the sea side the Kuwait Tower haina lego moi landmark ama adugi side lom the Arabian Gulf Street haitare adugi stride sida moi je loi pareng sana evening sida gari thauraga lakna ba haitare go mayam jing ja harau raga langa music ka thana raga gari sing sida dumain to yam chawba moi gi damak te festival oi tare go moi je adu tana yam celebration yam chawna to yam nungai jere Umar Khan matang aswai da break maluk jege matang aswai da break mata lok jege break ke matung da Umar Khan ga wari sana duna Kuwait ki matang da amuka han wari sana jege break ke matung da amuka han taram nok chari Umar Khan na break ki mamang da Kuwait ki keno national festival ki matang da haibikre do matang da khoina khangjaning basi Manipur da lairiba naha or even ahal ju hairase the moina mapalam da chatuna let's say Kuwait toina chatuna thabak tawjege hai taragadi kari kari khongthang logadage habadu su khara thamya masi yamna lu bana chati go
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯥꯎꯠꯁꯥꯏꯗꯇ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯕ ꯊꯕꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯖꯣꯕ ꯄꯣꯔꯇꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ Naukri.com ꯂꯩꯔꯦ Monster.com Monster Gulf Naukri Gulf ꯀꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯔꯤꯖꯨꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯕꯃꯤꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯊꯝꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯆꯨꯁ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯨꯁ ꯇꯧꯕꯤ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯂꯩꯖꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯔꯤꯖꯨꯝꯗ ꯑꯞꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯥꯏꯜꯗꯨꯒ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯟꯁꯜꯇꯦꯟꯁꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯃꯅ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗ ꯁꯤ ꯃꯔꯛ ꯊꯠꯅ ꯑꯃ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯅ ꯎꯃꯔ ꯈꯥꯟꯗꯤ MBA ꯅꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯔꯤ ꯃꯦꯟꯗꯦꯇꯔꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯁ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯒꯦ ꯀꯨꯋꯦꯠꯇ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯨꯋꯦꯠꯇꯁꯤ ꯖꯣꯕꯁꯤ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯟꯗꯦꯇꯔꯤꯁꯤ ꯂꯦꯕꯔ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯨ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤ ꯑꯦꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯗꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯄꯤꯛꯄꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯐꯥꯎ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤꯊꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯇꯦꯁꯇꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗꯤ ꯂꯩꯖꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯤ ꯀꯨꯋꯦꯠꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯦꯂꯤꯗꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯖꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨꯗꯨ ꯈꯛ ꯑꯦꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯅꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯣꯕ ꯄꯣꯔꯇꯦꯜꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯞꯂꯣꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯖꯨꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯕꯥꯏꯑꯣꯗꯥꯇꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯆꯥꯅꯕ ꯊꯤꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯀꯩꯝꯇ ꯂꯩ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯒꯤ ꯎꯃꯔ ꯈꯥꯟꯁꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯁꯨ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯨꯋꯦꯠꯇꯁꯨ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯐꯝ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯔꯛ ꯑꯦꯊꯤꯛ ꯃꯣꯏ ꯋꯔꯛ ꯀꯜꯆꯔꯁꯦ ꯑꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯃꯁꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯈꯦꯠꯅꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩ ꯑꯦꯁ ꯑꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩ 2 years ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯁꯨꯄꯔꯚꯥꯏꯖꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯇꯧꯖꯔꯝꯃꯤꯀꯣ ꯀꯨꯋꯦꯠꯇ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯇꯤꯔꯤꯌꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩ 2 years ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯇꯧꯖꯔꯛꯏ ꯃꯣꯏ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯖꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯆꯥ ꯈꯥꯏꯗꯕ ꯃꯣꯏꯗ ꯃꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯋꯤ ꯅꯪꯅ ꯄꯤꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯕꯤꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕ ꯕꯇꯔꯤꯡ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯦ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯀꯔꯞꯁꯟ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯍꯣꯏ ꯕ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯂꯩꯖꯗꯦꯀꯣ ꯃꯣꯏꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯅꯪꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯦꯜꯞ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯁꯨ ꯍꯦꯜꯞ ꯇꯧꯕꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯅ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯏꯝꯂꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯏꯀꯣ ꯄꯪꯆꯨꯋꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯅꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤꯀꯣ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ 5 days ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯇꯔꯗे ꯐ꯭ꯔꯥꯏꯗꯦꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯐ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯔꯣꯗꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯁꯟꯗꯦꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯁꯟꯗꯦꯁꯤ ꯐ꯭ꯔꯥꯏꯗꯦꯒ ꯁꯦꯇꯔꯗꯦꯅ ꯑꯣꯐ ꯐ꯭ꯔꯥꯏꯗꯦꯒ ꯁꯦꯇꯔꯗꯦꯒꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯣꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯉꯤꯀꯣ ꯑꯇꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤꯁꯦ ꯄꯪꯆꯨꯋꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯁꯦꯝ ꯇꯥꯏꯝꯗ ꯃꯤꯁꯦ ꯂꯥꯛꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯂꯥꯛꯅꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ VIP ꯀꯜꯆꯔ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯦꯡꯅꯖꯔꯛꯄꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯣꯏ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯇꯤꯔꯤꯌꯔꯗꯤ ꯃꯣꯁꯂꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ DIG ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯔꯦꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ ꯊꯝꯗꯦꯀꯣ ꯃꯣꯏꯗ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯠ ꯂꯩꯇꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯁꯥꯅ ꯁꯦꯜꯐ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯥꯅ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯆꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯎꯗꯅꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯠꯂꯦꯗꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯤꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯎꯗꯅꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯎꯗꯅꯦꯁꯇꯨꯗꯤ ꯂꯩꯖꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯦꯜꯐ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯁꯦꯜꯐ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯔꯦꯡ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯗꯨꯅ ꯃꯁꯥ ꯃꯇꯣꯝꯇ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯖꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯖꯔꯒ ꯂꯥꯛꯆꯩꯕꯀꯣ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯨꯅꯤꯐꯣꯔꯝꯗꯣ ꯁꯦꯠꯂꯒ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯝꯕꯒꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯇꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯝꯕꯤ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯂꯩꯔꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯔꯨꯜꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯪꯉꯤꯀꯣ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯤꯡ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁꯀꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯤꯡ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁ ꯐꯪꯕꯁꯦ ꯑꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯐꯪꯕꯅꯦꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯅꯖꯩꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯇꯐ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯊꯥ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯣꯔꯁꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯀꯣꯔꯁꯁꯦ ꯃꯥꯏꯁꯦ ꯑꯦꯂꯤꯖꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯈꯔ ꯂꯩꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝ ꯁꯦꯂꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯤꯠ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯒꯗꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯒꯗꯧꯕ ꯊꯧꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯍꯦꯛꯇꯅ ꯊꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯌꯥꯗꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯦ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯤꯃꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯄꯔ ꯑꯃ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗꯒꯤ ꯁꯦꯝꯃ ꯄꯤꯔꯛꯑꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯌꯦꯜꯒꯤ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯔꯤꯇꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯏꯀꯣ
written computerized system Yam to lu gani zani sidi. written pass or matung da practical amu moi thawali ko practical adu ta pass or matung da issue taweba adu sama within 3 months hai tare adu da me accident gumba major tawra gidi cancel tawi ko kino je adu ga chatpagi rules yam discipline lei ba hai tare khoi road si da chatpa matam da khoi first ta chatna ba lane hai tare ko una chatning ba digi emergency lane ga na lei ko khoi oi soldier lane ga na kawi ko emergency chatna ba kino sina ambulance chatna ba oiri ka duna haidi ambulance ko ma chatpa da panchhan da na ba do police ko ma chatna ngai gi emergency da adum ba gi system yam lei ba hai tare aduga amana khoi yam phajaba amana moi gi da khoi mi je gari se khoi na lakpa matam da amana thodok ke haina baje adu amasina am hana chatpiro gaina khoi gari dagi ka sign ga tawna ba haitare ko sumaina hana chatpiro gaina chatli ba mi sina khoi thawraga gari manung dagi law badi yada bani theng sai baje khoi khutna ga expression body language haitare ko sumaina ga tawram ba ko adu lehori ba mi duna ga sumaina thanks ka taw ba haitare ko si chatna bi si yam lei ba ko sum dadi gari je tanana ba khona ba mi dongmai kapam ga chatpa si yam hoi adugi chatna bi si yam lei ko isamak sa adugi yam pamjai ko haidi afaba pot ai si de pami ko adu aina so adum yam toina tawjai ado haidi harau ba mu sun poe ba khoi da haidi mina ga akhoina ga sumaina chatpi ro ga na har ka mina chatlaga thanks ka tawjaram ba do mo sumaina khut ka tawra ga body language ka tawra ga khoina ga thanks ka na welcome ga sumaina taw ba si chatna bi si yam phajai sum ba si yam difference lei akhoi india ga hai tare ko chatna lon hajiki hoi befar nga pa mi gi discipline pi ba ko aduga nupi si ti yam respect phangi ko de dum ayam balai ba mina se dum hai gani ko adi priority pi ba hai tare ko nupi da mostly akhoi women sing sina ayam ba expensive car se moina ayam ba thogali ko mai yam na ke na mo hoi ke na hai de laisa bi gumba ke no gumba hai de ma pa oi ba sing na khoi shopping mall la lakpa mat macha nu pa pura ko bi macha nu pi ni hena yam puri ko aduga gari se expensive oi ba yam luxury oi ba gari se nu pi na yam ba thawi ko no pa de no pi ni hena thawi okay dagi mathang da keno Umar Khan dei khangjaning bazi Umar Khan ji Manipur da Saumung College ta tamak pani dei Manipur dei tamaga Delhi da chatuna Greater Noida da hojik keno je Sara University da keno MBA tawre ado Manipur da college atopa mayam lei private college da DM college adu da yamna maming phaw khotba gaina Saumung ji comparatively phate have one at comparatively Saumung college gi hena phaba college atopa Biramango college gi hena phaba atopa college leiribani ado aina matang aswai hangjaning badi yamna humble background dagi haurak taragasu Umar Khan ji hojikti Kuwait da chatuna gano acho wasang yamna develop phom da chatuna thabok tawduna mayam ga tinarak puse sida base tawraga akogi keno youth sing je moida kari paujel pining bagi haba moida kari haining bagi haidi yamna expensive oina yamna over keno da natraga ju humble background de hok tar ju finance at pangam baje sida kari no ba darkar tari baje keno gi Umar Khan gi philosophy of life or your life motto je karina inspire tawraga mindset hanbano have this ka tham hoi chume hadi ai achoba ma oina ngai ai life achieve tawna ngai gi tamakta ai se yam chawkhatpa institute amadagi natraga background yam lingani haiba leite ko haiba budi aduna ai isagi self motivate haitare sisina yam darkar ni sin no most of the important ni ko ai da khoi self motivate yaw draga di ai parents na so khoi da khoi kahan banga moi ko isagi hotna jaba haiba si yam important ni ko ai di isana thawai changna ai di dream ma bo khoi achieve taw gya na target ama tawjaba haitare adu ma target ama yaw draga di life the aim of life ama yaw draga di khoi achieve chang taw banga moi ko khoi parents ta ka depends tawraga leiba haitare adum basi oi bataraga di khoi life the we will never able to achieve what we think haitare ko asum basi hotna bagi makha yam poli ko isana dream hotna ba try tawba masi yam darkar ni khoi na sumba risk taw ngai damakta haidi awang badagi la pa mi so life to oi bangam da mi yam lei ko aduga mi se college drop out oraga world ki famous oi ba mi so yam lei ko haidi adu da adum example ni aina adu dagi tamai schooling aduga aina khatang ken wang ni haba lei jadi haidi government dagi pass out toraga la pa mi so IS IPS oi so mayam yawre chombe haidi government plus private so adum aina adum lei ko the ishagi self motivation chi yam darkar ni consistent adu haina ba mosle ko self motivation without consistency is useless haina haidi motivation di yam lai re haraga discipline lai ta targa di
keno adusu mu kanade haibasu khuna exactly adu chumi yam haidi akoina self motivate oraga practical oiba ngamdaba hoi wakal da khatang sakal leiraga di adudi mondrang gi type ta leiraga haidi akoina khalli ba akoina pami ba pot towards side practical oina akoina practice to ba ma darka lei ko the practice to tawdraga di akoina mangjari mangji da manglan oina to kani si why si yam important ne ai tare adegi Umar Khan na keno gi Umar Khan gi career journey je hosik phau boda kari gumma matam da yamna wakhan nuai ta ba wakhan sothaba kumba phau gi ba stage su yaw gi bra ai career si da di ka hena dum badi depress ko mataw badi ka hena taw jadi ko kana gumma mina ai ngonda hena chawu uraga wakhan nungai ta ba khota ba yam phau jai ko adu ai ngonda di adu lai jade ai self motivate isa da self belief hai tare ko one day I will be also become sure hai ba do hai de ai so ma gumba hai de kana gumma mina haina ba lai dino ko ai mathak ka ge hai pa ta ge mi am chingda ba ma darkar hai ba do adu ai ge life ki philosophy hai tare ko ai ge tinna ba imana ba sinu sulo in khangi ko ai ge life ki philosophy de kaino hai ba aina leather si ka gi hai ba ta ge mi do chingda da ko ai ge on wi am dum chenjar ka ka ja ba yai hai je meeting da ba gi darkar lai ko mi chingda ba ai aina ngasi mi mu chingdaram ma ga ai ka gani ai bu sungam ba mu la ga chingda ba gi am lai ni ko si ge wakhal si de thadok pi ba phai ko hai di kana ayamana mostly dum khangnei ba hai di ai ngon de mamang tha ba chingdara ga ai ka ge hai je masi ma de life de khanbi da ba phai ko hai di ai isana capacity lai jara ga di ngasi na tra ga hayeng ngasi na tra ga hayeng mak te ai soidana ai ge on way am sem jara ga ai ka ja ge ha do adu ta ga mi ngon da su keno to lai jadre ga do ga ai isa gi achievement am su isana hot na jara ga ka ba gi am su lai dina ko adu gi philosophy si de ngon da lai ji ko adagi Umar Khan na Kuwait ta lai matung da adugi chawkhat pa culture adagi ngai bebhar adagi mayam je thengnare adagi mayam je thengnara matung da Umar Khan gi wakhan da ai Manipur da tholak tuna iramdam da su asigum maje ama semningi sigum contribution ama piningi haibagi wakhan do kari lebagi masidi yam important ni ko as a born and as a Manipuri ha tare ko akoi Manipuri da popani akoi Himalaya bak si da ko da chawkhat pa lam da akoi jina chawkhat pa khatang uraga akoi na dum ada lei thoke khallaga di adu ki kana bu so lei di ko haidi kari gomba ai sin isa sina chawkhat pa da lei khraga lei hori ba ai family relatives na traga everywhere haidi as Manipuri whole sida aina contribute tar magadi to kana ba lei ti haina ina khanjai ko the concept of for me for my family hatare haidi kari gomba maina hingi matam da ai gi adagi haidi brain drain hai tare ko aina adagi tam iba haidi ura environment sadum khetnabani na learn to bagi every day hai tare ko min uba pochi da dum tan bagi dum learning opportunity dum phangdo ade mayam sing dana I matam am da laga sida apply to ai fo gi angam ba capacity hai tare ko dum contribute to raga adu tawjage na khali ko adu ke amuki matung da masim yam je hogot ai se hoi kari gumba mai thabuk to ba hai si hoji ke matam de financially financial khaktan yada ba matam se lei ko knowledge sai ba mu si yam darkar ni financial plus knowledge ama ko aduna I knowledge si keno to raga matam khara ada lei ramaga keno to raga kitang di lei ni ko matam chahi se hanbudi halaki haina khalli ko ai hojik nupi ngang thi jadri ko adu nupi ngang thi ra matam kitang lei ning bai na ta aduga ina haidi environment de tamaga la haidi nupi si important yam loi dina ko life da anu mai su contribution yam lei bani na adui mayam do ada uminaraga haidi learn to raga punna laga apply to do pa apply to mina hoi hoi yam nungai jare Umar Khan ngasi gi di matam su loisalak labani na kano program si loisalak matam yore do Umar Khan na adom gi experience mayam do akoi gi audience ta share to bibai da magda amuka hanna thaga chaba phong jare thank you ngasi gi di Manipuri's broad diaspora speak hariba program asi matang aswade loisalakle mathang gi episode ta anauba iramdam dagi charkiduna mapalom da thabak tawdun leiba misak amaga unazage haraga matang aswade loisinjarage thank you